dari Friday. Kadai nak bentar kaprat distribution day. Kamu kadai di samprat yang di limba di si bentar yang di nado kasih pasang. Hati nak nak si bentar antam hati di berkut ya ke school di ke competition nak kebentaban Cina yang tu kedok sebin. Ka penting baru fikna nado kelas 1 hadu ke kelas 5 di si bentar. Fikna kan long kata ka jing pencelur ya fikna mentangin air kapras kalau nyuki bak biru nado ni kapor krisi mentah nak kawai kapor lupa kum jur ngah pidang subha yak no pili ke lupa do ni kapor kum bang pelong kaparan penting bak pinju i ila bijong dikun bijong feeling ba kijing slur nang bai tres tam dikun jong pi pinju i yak stop talan yak ke bak kebentak ke bakile mentangan sedang nok bantam yak lu pras lingkong injai di belong pas division Ubanding Starling Koi kelas 5 long position untuk kami king for dosbin alewan sim banding Starling Koi. Inwan bar Iwan Daris Marngar pas pa iniru bikin for dosbin the list of nampak nayakan dosbin. Ini kiwai di price di besi mentah di babun mentah. Kani kelongkang pensai sisa Justin for toilet kabupun non kam nak mentaka ni kapai tengah alai wan ni pensai sisa. Ina bisa steam. Ini nak bentar use for dosbin. Bapun non kam jaka dosbin hapus skol, bapun diuru hapus jing. Ia dailang lendok marsilong. Ini ide inopun kut. Ya kini ki jing hangi di window. Ia dailang. Iha pia sidor rani. Ini di cleaning for classroom. Bapun koi di classroom. Bot lang ning koi. Cleaning toilet. Bapun koi ya ka pankana.